حکومت کشور با مقصد حل مشکلات جوانان، راهاندازی تدبیرهای عملی وابسته به تقویت فعالیت آنها در جامعه، تأمین کردن اشتراک فعال آنها در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، تربیت و تندرستی و تحکیم هویت ملی در نهاد هر یک نماینده نسل امروزه دوره به دوره اقدامهای مشخص را عملی می‌گرداند. ولی نوابسته از این غمخوری‌ها مسئله دست به جنایت زدن نابالغان، رهگم ساختن نورسان و جوانان به صف گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی همان نگران کننده باقی مانده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن ارائه پیام نوبتیشان به مجلس عالی مملکت دایر به مسئله دست به جنایت زدن نابالغان و به گروه‌های اکستریمیستی پیوستن آنها اظهار نگرانی کردند. در این مورد اظهار نگرانی نمودن سرور دولت شهادت از آن می‌دهد که در شرایط امروزه چنین مسئله‌ها داغ روز بوده باید جهت برطرف نمودن این مشکل‌های جامعه تمام نیروی خود را روانه سازیم. در حقیقت فراگیری جلب جوانان به گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی یعنی افراطگرایی یک درد جامعه جهانی امروزه گشته است. نه تنها تاجیکستان، آسیای وسطا بلکه جامعه جهانی گشته است و یک معما و وبا مبادل گشته ایستاده است متاسفانه و به سبب نیست که پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در هر یک پیام هر ساله خود با مسئله هوشیاری و زیرکی در راه پیشگیری تروریسم و اکستریمیسم سخنهای پرارزش خود را ادامه میکند و مثالی برجسته آن پیام نوبتی می باشد که در آنجا راهبر دولت با تحلیل های پره خود قید کرد که امروز در جامعه جهانی گروه های تروریستی و افراطگرایی با استفاده نانو تکنولوژیا تکنیکای نو یعنی سامانه ها اینترنت ها علاقه های کیهانی کوشش های زیادی را به خرج میدهند که مخصوصا جوانان را که قشر آسیب پذیر جامعه هستند و آنها تجربه کمی زندگی دارند به طرف خود مایل کنند. با همین سبب هست که راهبر دولت سر این مسئله سخن کرده ابراز داشت که برای پیشگیری شامل شوی جامعه علل خصوص جوانان باید تمام چاره ها را جامعه در همکاری بین هم دیده براید تا که ما توانیم که پیش روی همین عامل های نامطلوب را در جامعه علل خصوص بین جوانان گرفته توانیم و مخصوصا تاکید کرد که تربیت و تندرستی از جمله تربیت حربی و تندرستی شهروندان و جوانان باید بالا برده شود. کارشناسان سبب اساسی به جنایت دست زدن نابالغان را در بی‌مسئولیتی والدین آنها و اطرافیانشان معنی داد می‌نمایند. دست به جنایت زدن نورسان و جوانان در زمان معاصر از مسئله‌های داغ روز باقی مانده است. در زمان جهانی‌شوی با پروبلم‌های بشری و آموزش ارزش‌ها نقش و نفوذ تعلیم و تربیت همچون معیار اجتماعی به خاطر رشد انسان و تحکیم سرمایه ذهنی اساس بنیاد جامعه نو را تشکیل می‌نماید. اما دلایل‌های چند سال اخیر نشان ظهور هرچی بیشترین عمل نامطلوب و خطرناک می‌باشند که نمی‌تواند هر یک ساکن خودآگاه را به تفاوت گذارد. توسط شبکه‌های اجتماعی ببینید که اینقدر جنایت و جنایتکاری‌ها دیده می‌شود و محض باز هم جوانان ما دست میزنند به جنایت و جنایتکاری. این علل خصوص پیش از همه از تربیت مهم عائله وابستگی کلان دارد و هر یک پدر و مادر بهر تربیت فرزند مسئول است. یعنی که ما پدر و مادران مسئول تربیت فرزند هستیم که در آینده آنها شخصی شوند، فردی شوند که برای این ملت، برای این وطن خدمت کوچکترین رو باید کرده باشد. بسیار مشاهده ها است که امروز جوانان ما چی در خارج چی در داخل بسیار و جنایت و جنایتکاری ها و با حزب و حرکت های گوناگون یعنی که دست میزنند و این پیش از همه یعنی که توجه کمی پدر و مادران هستند که برای تربیت فرزند بسیار بی‌پروایی میکنند. هر فرزندی که به دنیا آوردیم او رو تربیت کرده باشیم برای راست، برای درست، برای علم آموزی و این چنین برای پیشبرد این جامعه و یعنی که برای معرفی وطن محبوبشان.
тарбияи наврасон яке аз муҳимтарин вазифаи ҷомеа ба шумор рафта дар симои насли ояндасоз давлату миллат пойдорию ояндаи хешро мебинад. бахусус дар замоне ки ба фазои иттилоотии ҷаҳон хатар таҳдид мекунад, таваҷҷӯҳи махсус зоҳир кардан ба ин масъала ногузир аст. ба беназоратию хунукназарӣ роҳ додани иддаи аз падару модарон нисбат ба таълиму тарбияи фарзанд ва ба ин васила коста гардидани хулқу атвори наврасон сабаби ба ҳар гуна ҷиноятот даст задани ҷавонон мегарданд. масъалаҳое ки бисёр ташвишовар аст имрӯз ки ба чашм мерасад ва ба гӯш мешунавем ки баъзе ҷавононе ки мутаассифона имрӯз даст ба ҷиноят ва ҷинояткорӣ мезананд. барои пешгирии ин амал албатта аз хонадон аз волидайн шурӯъ карда ҳамаи аҳли ҷомеа аҳли ҷамоатчигӣ ҳамаи мо шумо имрӯз вазифадор ҳастем ки то ки ба ҳар роҳу усуле ки набошад ҷавонона таълиму тарбияи дуруст кунем. ва яке аз омилу сабабҳое ки имрӯз баъзе ҷавононе ки даст ба ҷинояту ҷинояткорӣ мезананд ва ё ки ифротгаро мешаванд сабаб дар ана ҳамин ҷоҳиливу нодониву яъне ки сабаб дар аз китобхонӣ дур мондани баъзе ҷавонони мову шумо аст ки имрӯзҳо мутаассифона мебинем ки баъзе ҷавононе ки ба воситаи шабакаҳои интернетӣ ба ҳар ҳизбу ҳаракатҳо шомил мешаванд дар сурате ки илми кофӣ на динӣ доранд на дунявӣ доранд. сабаби камдониш буданшон камсавод буданшон сабаб мешавад ки имрӯз ба ҳар ҳизбу ҳаракатҳо шомил мешаванд. пас ҳамин аст имрӯз моро мебояд ва месазад ки фарзандҳои худа чӣ дар хонадон ва чӣ дар ҷомеа таълиму тарбияи дуруст карда ҳисси ватандӯстии онҳоро баланд бардорем то ки ҳисси ватандӯстишон аз ҳама дигар ҳиссҳо баландтар бошад. ҳукумати мамлакат муҳимияти масъалаи таълиму тарбияро ҳанӯз аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дарк намуда ҳамеша онро дар мадди назари худ қарор додааст. воқеан ҷинояту ҷинояткорӣ мавзӯи доғи рӯз ба шумор рафта даст задани ҷавонон ба кирдорҳои ҷиноятӣ оқибатҳои манфиро ба вуҷуд меоварад ва ҷомеаро ноором месозад. якчанд намоишномаҳое ки мо рӯи саҳна овардем оид ба махсус ба шомил нагаштани ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротӣ буд. яъне ки мо дар ин ҷо намоишномаҳои нашамандӣ рӯи саҳна гузоштем оид ба ҷавононе ки даст мезананд ба ҳар гуна гурӯҳҳо ва ҷавононе ҳастанд ки онҳоро ба ҳамин гурӯҳҳо ҷалб мекунанд. яъне ки оид ба пешгирии ана ҳамин гуна ҷинояту ҷинояткориҳо ҳунармандони мо намоишномаи бозгашт, намоишномаи нашамандӣ ва якчанд намоишномаҳои дигарро махсусан баҳри ана ҳамин пешгирӣ аз ифротгароӣ таҳия кардем ва метавонанд тамоми ҷавонон омада аз намоишномаҳои театри мо дидан кунанд. қобили зикр аст ки мутаассифона як қисми муайяни ҷавонону ноболиғоне ки барои содир кардани ҷиноят ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ё ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб карда мешаванд барои баъзе аз ин ашхос дарс нашуда такроран даст ба ҷинояту ҳуқуқвайронкунӣ мезананд. аксар вақт ин гуна ашхос ба ҳамаслакони худ якҷо шуда гурӯҳҳои ҷиноятиро ташкил медиҳанд ки сатҳи хатарнокии онҳо ба ҷамъияту давлат зиёд аст. хуб мешид ки имрӯз волидайни муҳтарам дар ана ҳамон масъалаи фарзандҳо аз боғчаи кӯдакон шурӯъ карда ва дар муассисаҳои таҳсилоти асосӣ ва баъдан дар донишгоҳу донишкада ва пас аз он чӣ дар дохили кишвар чӣ дар мусофирату муҳоҷирати меҳнати ҳар куҷое ки набошанд ҳамеша таҳти назорати падару модар қарор дошта бошанд ва падару модар дар ин масъала бетафовут беаҳамият набошанд. ба хотире ки як беаҳамиятии волидайн падару модар метавонад ки чӣ кор кунад фарзанд аз роҳ бероҳ шавад ва фарзанд як амалеро анҷом диҳад ки боиси сархамии падару модар ва боиси нанг ва доғ овардан ба миллат қарор бигирад. пас имрӯз ҳар як шаҳрванд ҳар як ҷавони ин миллат вазифадор аст. вазифаи ҷониш ҳамин аст ки имрӯз кӯшиш кунад ки барои рушду нумӯ барои сулҳу суботи ин кишвар як ҳиссае дошта бошад. дар ҷое ки имрӯз як ҷавон метавонад ки барои пешрафт ва созандагии ин сарзамин ҳисса дошта бошад, баъзе ҷавононе ҳастанд ки имрӯз аз беаҳамиятӣ ва аз бетаълимию тарбия ва аз ҷоҳилию нодонӣ имрӯз даст ба як ҷинояту ҷинояткорӣ мезананд ки боиси сархамии падару модар ва боиси пасравии худи ана ҳамон
ҷавон аст. дар доираи иҷроиши дастуру супоришҳои пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебояд вобаста ба пешгирӣ аз шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, аз байн бурдани тамоюли манфии падидаи халалдоркунандаи тартиботу оромии ҷомеа ва амнияти миллӣ, решакан намудани ҷинояткорӣ байни наврасону ҷавонон ва тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстиву ифтихори миллӣ пайваста тадбирҳои мушаххас андешида шавад.